Ian White informa niya plano ba chefe governo katak niya to produce filme ida kon ba história Timor-Leste niyan. Autor filme Ian White hasoru malu ho primeiro-ministro Caira Alassana Guzmão sábado loron tol nolu racing ida foi na agosto tinane ia palácio governo dele. Ian White ia plano hakarak foto história Timor-Leste niyan inclui kono ba 30 de agosto niyan ia filme ida nebe sai ho duração narok. Tuirnia, história luta Timor-Leste nian, ba independência tem que halo ba filme ida, no ne geração foi sira bela compreende dia kliutan, quando ba esforço sira nebe Timor oan sira halo, ia tinan rua nolo liuba. Hanesan australiano, nia senti contente, bele fila fali mai Timor-Leste, ha foi ukunan no ia mudança barak ba desenvolvimento nacional. Compara uluk nia se ihane, cidade diri la fura hanesan ohin loron. Ini ada rencana untuk membuat film panjang tentang sejarah Timor-Leste, termasuk perjuangan lama selama 25 tahun. Ini untuk generasi masa depan, supaya generasi masa depan bisa mengerti perjuangan Timor-Leste selama 25 tahun. Saya sendiri kerja dengan pemerintah Timor-Leste dan juga kerja dengan masyarakat Timor-Leste untuk bikin film ini. Saya sendiri tinggal di Australia, tapi saya punya sejarah cukup lama dengan Timor-Leste. Jadi ini kooperasi dengan perusahaan Australia dan pemerintah dan masyarakat Timor-Leste. Nama saya Ian White, perusahaan saya nama Eyewitness Films. Saya sendiri membuat film macam-macam, tapi perusahaan ini membuat khusus untuk bikin film ini. Ya, saya senang sekali kembali ke Timor-Leste. Saya senang sekali lihat kemajuan negara Timor-Leste. Ini luar biasa menurut saya. Daripada dulu, saya masih bisa ingat kota Dili hangus semua. Negara Timor-Leste hangus semua. Sampai sekarang, saya lihat kota Dili dan negara Timor-Leste damai, no paz, perdamaian, bangunannya bagus, ekonomi kemajuan dengan baik. Jadi saya sendiri senang sekali dan saya kira this achievement is incredible. Ini luar biasa. Ada banyak negara itu beledahan post konflik itu sangat susah untuk ketemu kemajuan dan hasil kemajuan seperti Timor-Leste punya. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.